Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Shinashpaka chayra hipawiñaychu kangi. Wakinpi kikinpaq edadmanta yanqanchishkachu. Kay rimashka shimikuna kikinpaq riqsishka shinachu kan. Shuk uchilla wawallami kangi. Kay mundotaka mana suktiyachi tukungichu. Hatun yashpa wiñashpami kikinka kaytaka intendingi. Kayshina shimikunatami kikinka punllanta uyay tukungi. Chasna kaqpipish kayta uyay. Kikinka kikinpaq riqsishkakunapaq alli ejemplomi kay tukungi. Kikinta yalli watata chariqkunapaqpish. Diospaqshimi kaninmi paqta kantaka pipish wamrataq wamra nishpa rimashka puringiman. Ashtawanpish kriqkuna rikushpa katichun rimanapi, kawsanapi, huyanapi, krinapi, tukuypi chuya shunqu kashkata rikuchingi. 1 de Timoteo 4:12. Shuktiqkunapaq kawsaypi allikunata ruwachisha nishpa, shinasati kikin tukuy kaytaka ruraytukungi paqtachiy tukungimi kaykunamanta. Kanpaq influencia, kanpaq sinchiyashkamanta. Mana kayka rikunata charinchu kan mashna watakunata charishkawan. Ashtawanpish kayka rikunata charinmi Jesusta kikin kazuq kashkawan. Kikintaka shukti hintikunaka imashinatik rikunkuna imatatik ninkuna. Kaymi mayvalih kan kikin shuktikunapaq kawsaypi imata rurachinaman pushachun. Shinallatak shukti hintikuna mana rikukuqpi kan sapalla kashpa imata rurashkami ayudanga kikin chay influenciata charichunka. Kanpaq integridad chaymi kan pi mana rikukuqpipish imatati rurangi imashinati kawsangi. Tukuy chaykunami kikintaka pushanga ayudanga shuktikunapaq kawsaypi bendición kachun. Chayri hipawiñikuna kashpapish kikinkunaka ejemplo kay tukungichik. Kikinkunaka shuktikunapaq kawsaypi allikunata ruraytukungichik. Kaykunata rurashpa shuk kikinpaq rimaywan kanpaq shimikunaka shukti hintikunata ayudankapaq wiñachinkapaq sinchiachinkapaqchu mana kashpaka urmachinkapaqchu kan. Katikpika kikinpaq conducta yuyari imashinatik shuktiqkunawan kangi. Imashinatik kanpaq comportamiento. Katikpika huyay. Kikinka shuktiqkunata huyashkata rikuchingimi sirvishpa. Shinallatak kanpaq muyundik pikaqkunata cuidashpa. Katikpika krina. Imashinatik kanpaq krina. Imashinatik kanka Jesucristowan apanakungi. Tukuy kanpaq ruraykunaka mantak Diospi krishkata rikuchinkunachu. Katikpika chuya kawsayta apashpa. Chuya kawsayka mana kanchu chayarinakuy huchamanta kashpashpa mitikushpa rinalla. Ashtawanpish rikunata charinmi yuyachinmi Jesucristopaqman kashpana kashkata. Harikuna warmikuna, hipawiñikuna, colegiopi yachakushpa, escuelata tukuchiriq wawakuna, tukuy hipawiñikuna, kikinkunaka shuk alli ejemplomi kay tukungichik kankunapaq riqsishkakunapaq, shinallatak kankunata yalli watakunata chariqkunapaqpish. Imamantatik chayta ruraytukungichik, imamantatik kikinkunaka shuk ejemplo kay tukungichik paykunapaq. Tukuymanta yallika kikinkuna Jesucristota riqsichun pushaqpi rikuchikpi. Chaymantaka Jesusmi tukuy imataka ruranga. Kikin ñuka kayashkami kanchik gentikunaman Jesusta rikuchinalla. Chaymantaka paymi tukuy imalla runakashkataka ruranga. Paymi kawsaykunataka musukyachinga suktikyachinga. Mana rikunata charinchu kan mashna watakunata charishkawan. Kishpichik Jesucristoka tukuy horasmi paqta kan. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.